Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi yakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi sehamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. La kule channel bafowethu sikhuluma isinto, sikhuluma iqiniso. Amfisi futhi angithandi okuthi kube khona umuntu ongafisi ukuthi amelane nalamaqiniso esiwakhulumayo. Ngoba lo muntu loyo umenza njalo kobe kungahlukile nokuthi usethinta unakane. Abanikazi bawo lo msebenzi bayashaya. Hey, obuthinta kakhulu hayi kancane. Obethinta umlilo kazokhele mkhulu. Ngoba uthinta impela unakane bafowethu ngoba amakhehla lo msebenzi awadlali. Khona enye insizwe yakhuluma kabi mne wethu. Yebo. La ko TikTok yakhuluma kabi ngami ngeke ngiyibalule. Yakhuluma lensizwa yagadla bangithumelela inkulumo bathi angiyiphendule ngathi hayi ngeke ngiphendule. Oluye kuhla. Mina ngimbethwa amakhehla anzima kakhulu. Hayi mkhulu. Ngathi lo bazombiza bakubo ngobusonile. Hayi nangempela. Kwathi maqala unyaka awu. Sengibona sekuyavaleliswa kuthiwa hayi alale kahle. Nazi ingoma. Uyabona lo kuthiwa alale kahle manje. Nayi ingomini qabe twins. Qabe twins lena esukisicula. Leyo ngoma. Leyo khona leyo ngoma lejabukisa. Hey. Manje ngisho ukuthi yabona ikhehla leli njengoba likhuluma nje. Limele iqiniso. Yebo mkhulu. Lela abantu abalibalekela iqiniso. Abalifuni phela abantu iqiniso. Kubalekile ukuthi sikhulume iqiniso. Mne wethu. Namhlanje khona udaba engifuna ukuthi silithinte olunzima mne wethu. Yeah. Funa sikhulume ngalento yokuthwetshula. Yeah. Okanye yokuthwebula mne wethu. Yeah. Ziningi izinto ezike zikhulunywe mne wethu. Kodwa wena ngifuna ukuthi usigeqele amagula mne wethu. Ukuthi uma mhlawumbe umuntu kuthi ushonile ngiyazi ukuthi kunomuntu okashona mne wethu uma eshonile lo muntu kuthiwe kwathathwa mhlawumbe insila yakhe yasetshenzwa kodwa hayi isicubu sakhe. Yeah. Omunye uthola ukuthi kwayiwe ethunini lakhe wafike wathwetshula okuthi yini lena mne wethu abantu abasuke befuna ukuyenza uma kuukuthi umuntu mhlambe bamthwebula. Kungabe mhlambe mne wethu umuntu yabona lento yokuthwebula isabalele kaningi kodwa angikuvalele ekopini. Angivele ngikudedela okungcono ukuthi ukusitshele ngalento yokuthwebula ukuthi mhlambe yenziwa ngoba kuukuthi mhlambe kuzophambanisa izinto zomuntu. Mhlawumbe umuntu kuyakwazi ukuthi athwebuleke asale igobhozi inhlanhla yakhe isebenzele omunye umuntu. Uyabona lo? Yebo mkhulu. Angikuvalele ekopini. Mkhulu umuntu kahle uma ephila nje ehamba. Yeah. Ayakwazi ukumsebenza bethatha amandla akhe. Kanjani mni wethu? Kungaba kabili. Ungafika kumina lapha nenkanini. Yeah. Ngingakutshela iqiniso. Ngikwenze insebenzo. Bese ngunika into. Ngithi hamba lento okufike kuyenze kanje. Uma kuhamba isikhathi bese kuhlula umuntu emhlabeni. Kanti lento lena umphefumulo wakhe awuhlulile. Mhlawumbe usiyohlala nalento yakho lapha ya. Mana ke kudlula umphefumulo womuntu wakini. Uhambe umuntu asithi uze emphelandaba wafike wasetshenzwa emphelandaba wagezwa ngento ethile kwase kuthiwa hamba ke manje uyosebenzisa ukuthi uma efika ekhaya bese kube khona umuntu ohambayo emhlabeni. Khona umuntu ohambayo emhlabeni bese kuba khona ohambayo bese kuba khona ophakamayo.
ngenkathi kuhamba lo hamba emhlabeni sengiyaphakama mina kade ngimphela ndaba usuyaphakama wena phela usuka emphela ndaba ngiphakama ngaloya muntu phakama ngalamandla lo muntu lo wena shuthwena usunjani wena usuyiwele lokuzakha wena usuyiwele wena usumbathwe lo muntu lo wakini usuyakumbethe lo muntu lona kangaka uthi akafuni nawo futhi yonke into oyifunayo kubantu uyes ebese kuyahluka mkhulu kukhona ukuthi ngisuka umona yeah ngikubone uphakama ngithi ya bese ngiya kumuntu ngithi yazi usibanibani ingane yakwamakhelwane kanje ngeke yenziwe lento ngeke uzumthwebula umuntu wakude ngeke ngizele ngisuke le empangeni ngithi hayi lesi sithwebulo sohlangana noma ubani siqonda lapho usuke futhi usiqondise khona ngeke uzumthwebula umuntu ongamazi ngeke okusho ukuthi kungaba umuntu womndeni ethwebula omunye umuntu womndeni ngaba umuntu wakamakhelwane ethwebula yebo noma emsebenzini ebese jazi usibani ngoba mkhulu kunomuntu yazi lo muntu uyathwebula lo muntu okuthuma uhungulo wamashangana ngoba uyakuthwebula nje uvela uphambana ekhanda ziyithwebula izinto eziyithwebula umqondo mkhulu uyabo uma ngisuka mina nyothi yazi usibani umlekelela ngimfuni mhlambe unabantu bese ithi inyanga uqala indawo yakhe ethile ufike nje mhlawumbe uthatha into ethile nomgcabathi yasegcekeni iyogangwa mkhulu kuvele kuphambana izinto ekhaya kuphambana nezinto zakho lezo zinto omkhulu umuntu usuke uthwetshuliwe lapho uthwetshula inhlahla yakho uthwetshulwe inqubekela phambili yakho mkhulu mhlambe wena mnewethu umuntu okwazi ukuthwebula omunye umuntu kungabe lokho mhlambe akugonana ukuthwala ngalowo muntu uma sikubeka ngalolo limi kunomehluko ukuthwala nokuthwebula ake ngikhulume lento omkhulu uyabona umuntu hayi umuntu umenza noma yini emhlabeni umuntu umenza noma umuntu ungamenza noma yini ephila kuya ngokuthi uma ngithi lona ngifuna ukuthi ngimthwebule nje engaba into yalutho shuthi kuphele ngaye kuya ngokuthi ngifuna ukwenzani mkhulu uma ngithi ngifuna ukuphakama ngaye mkhulu shuthi senyathwala lapho shuthi ngimthwebule yena ngoba ngithwala ngitshatha ugoqo umkhulu olushisayo lokuthi kwazi mina ngedwa uyayibona nto le mhlambe uma umthwebula ngesizathu sokuthi ufuna ukuthwala ngaye uyafa yini noma uyaqhubeka aphile kodwa beyimbuqe awu kokunye hey mkhulu wena shuthi awukayibona ezinye izizwe wena kunezizwe mkhulu okhanga uthola ukuthi nje uthi uyahamba mhlawumbe uma usebenza ngeke ngizisho ngoba zibeke ngabona uthi uyahamba mhlawumbe emkhulu mhlawumbe usebenza khona uthi kunomuntu nje ophambene ikhanda noma abanye abantu mkhulu abakhulu abaphakame abanye abazinyanga uthi uyafika khona egcekeni kunomuntu wakhona mhlawumbe umfabo mhlawumbe ingane yakhe mhlawumbe ubani nje ayinto yalutho nje ayibonakali mkhulu uthola ukuthi baba bathi abanye ephila kodwa kwathi phithithiji waphakama ubabwayo noma kwaphakama umfabo ilezo zinto omkhulu zikhona khehla kuya ngiyathi ke kuya ngokuthi wena uthole into enjani futhi ufuna ukuyenza kanye umuntu ungamenza noma yini kodwa ake ngikubalule lokho umuntu akufuneki uma ngabe mhlawumbe uzophakama ngaye umcwiye umbulale bese uyamcwiya uzoboshwa kungcono lokho ku-engineers kodwa na ukwenzi lokho okunye ngiyakwenza okunye ngiyakwenza ngoba kwesikhathi mhlawumbe ngiyakutshela ukuthi hayi thola umuntu oswayishonela kudala uyakwenza ukusiza umuntu ofuna ukuthi umphakamise hayi ukuthi wena uyakwenza ukuthi kube khona umuntu omthwebulayo wena ngiyamnika umuntu kodwa into ngibese umefuna noma ukuthi ufuna mhlawumbe ukuphakama ngandlela athile kodwa umkhuthaza ukuthi akathola umuntu osashona lana besakhuluma ngokuthwebula umuntu ophilayo osashona yena mnewethu uthwetshula kanjani ukuthi aphakamise lo muntu ake sithi mhlambe nako kwashona ngoba phela amathuna awabhalwa amathuna awukwazi ukubona ukuthi la ulela umuntu lana oyekade into enkulu yazi mina ukuthi mangathiwa mhlambe ngiyalala baningi oqunzana abangafuna ukuyethuneni lami beze emncwane ingabo ngofisa nje ebusuku kanti bafuna ukubona nayo into bese emncwabeni kanti bafuna ukubona ukuthi ubekwe badrive sebehamba bekocwiya lapha uyabona no nawe kokunjalo uyabona lento le amandla mkhulu abantu bafuna amandla bayafuna abantu bayahalela abantu amandla yebo mkhulu asibuke ke manje umuntu ofile ukuthi ngizobona ngani ukuthi ngithwebula mhlambe la
umuntu ohlwempu noma akuyi ngokuthi ithuna elabani noma kuyanga ukuthi ithuna elabani mkhulu ake ngikhulume ngengikwaziyo yeah isikhathi esiningi uma uphakama yeah ungaphakama nje indlela ophakama ngayo yeah kodwa mkhulu ithuna hey mina ngiyakugarantela mina ukuthi uma ngithe thola ithuna lo muntu okanje mhlambe ngitshele ngithi mhlambe uma kufika umfowenu noma kufika udadewenu ethi ngifuna ukuphakama ethi ngifuna ukuphakama ngenkani bese ngithi thatha lento ufike ifake ethuneni lakhe hayi mkhulu ngiyakutshela athi umuntu wakina kamtsheli wena ukuthi mhlambe lelo thuna lelo elomuntu opowerful noma le ngifuna ukuthola khona ukuthi labantu abacuya amathuna kangaka baqala bawahogele ngokomoya ukuthi kulela umuntu opowerful noma kusetshenziswa noma yiliphi ithuna umuntu oselele nje uyakwazi ukuthi avuka asebenze umuntu olele mkhulu kunomuthi okuthi uvuka emalibeni lo muthi ubusetshenziswa kakhulu amabutho uma phela umuntu eshonile empini kungasekho ukumngcwaba bebengamlahla ngathi ngehlahla lomlahla nkosi bemlethe ekhaya kangithi kodwa uma bebona ukuthi kunzima kuzohamba inyanga thizeni yosebenzise ihlahla ezithile ifike ibafuse laba bantu ngoba lo muthi uthi uvuka emalibeni kuvuka umuntu ofile lapho kanti kufanele ukuthi usebafuse emalibeni lapha njengoba belapha ya kuyafana ke mkhulu kuya ngokuthi umuntu oselele umsebenzisa kuphi ngoba ngingasikhanda isikhafulo ngithi sihlulise ethuneni uyayibona into le awazi noma uhlulise esithuneni lomuntu oyishimane noma uhlulise umuntu oyishimene wayengaqoqi yabo kodwa mkhulu ngenxa ukuthi kunalento ukuthi uvuke emalibeni lo muthi lokuthi ungamaganqalana nje umunye ungaka le nto omkhulu mangabe sevukile wabona ngempela ukuthi uvukile uzomtshela lento omtshela yona nje enze lento uzokwenza lento omkhulu futhi uyombuza ungiphala ulimi mina uthi yabona khona into ethintile lapha ukuthi umuntu uyahamba ayebolungiswa engazi yena ukuthi usethwala ngomuntu wakubo yini athi sasetshenzwa kanjalo kwanye sisetshenziwe bese kuvele kudlula umuntu wakubo ngiyacabanga ukuthi umshophi nje ovelela umuntu wakubo kuyahlukana mkhulu ngingayilanda into ngiyinyanga ifike ishaya ekhaya lokhu ishaya ekhaya ufike wena bese ngithi ngeke awuthi ngimnike nami usibanibani ngathatha ngiyokhendla ngithe uma ngikhendla ngase ngikhandelwa lento ngabuya bese mothi ayashaya yebo ngiyaphakama kodwa iyashaya ekhaya kanti angitshelwanga mkhulu khona izinto vele phela kuyenzeka singabatsheli yonke into angifuni ukukhuluma amanga phela kuyenzeka nje umuntu lokhu esesuka umuntu esehlala ebungozini awu ngiyaluza phela manje manje ukutshela yonke into awu ngiyaluza phela manje awu okunye wengitshela hayi kanje zama ukuhlanganisa kanje hayi uthatheke nawe ngempela yabo kodwa ngeke ufeze kakhulu ubungozi yize mkhulu ngibizela ubungozi la ngibizelwe ubungozi kodwa ngiyakutshela ke manje ubungozi ukuthi ngingakutshela ubungozi kunjalo mnweni ake ngiyibeke kanjalo khehla ngithi ubungozi balento ukuthi ngingakutshela ubungozi ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umelapha angakutshela ubungozi lokho ngamtshela ubungozi umuntu ibona ubungozi lobo ngoba ngeke ngisho ukuthi ha ubungozi ukubona kanje ubona ngoba phela kimi ngedwa emhlabeni engikwazi ukwenza lezi zinto manje ngaze ngithi ubona kanje kanti khona omunye manje osethula yabo amaphondi phela mkhulu alahle manje wemne wethu lalela kukhona into engiyithandayo kodwa ke manje songena ephuzini elibaleke kakhulu ngoba la kunomuntu la uthola ukuthi kunomuntu wakubo owathwetshulwa yebo mkhulu mina nginenkolelo ethi yabona mina nje ngingakwazi ukuthwebula ngeke ngikwazi ukusiza umuntu onomuntu othwetshuliwe kodwa umuntu okwazi ukuthwebula ozaziyo lezo zinto ngoba isiZulu sithi iva likhishwa ngelinye ifa yebo nangoku umuntu umne wethu uyahamba uyezwa ukuthi wathwetshula isimo senhlanhla yakhe uyakwazi ukuthi umlekelele lo muntu nawe ubusithwebule back sibuye isimo senhlanhla yakhe size kuyena kuyenzeka into efana naleyo okanye makunomuntu wakuba ithongo lakubo lathwetshula lasebenzela umakhelwane wakhe noma enye indlu okuthi uyakwazi ukubalekelela abantu abanjalo ukuthi lethonge lathwetshulwa yabona manje la sesikhuluma ngokuqondisa umsamo ngoba kuyenzeka mne uthola ukuthi ithongo lathwetshulwa umbukeli kubalekile ukuthi asizakale onesidalo esathwetshulwa okanye nomsamo wathwetshulwa usebenzelela indlu kuphela uyakwazi ukumlekelela umuntu entweni enjalo siyamlekelela lapha ekhaya umuntu okanjalo
Yabona mkhulu ngeke ngangisegoli komunye umuzi. Shuthi balishiya vele lithwetshuliwe bawuzama impilo egoli. Lo muntu lo wayengibone kwenye YouTube channel. Hayi ba right manje. Wayengangibona ngisho kweyami, wakwangibona kwenye ngaqala ukufela kuyona ikhona la eThekwini. Ngiqala ukufela lapho ke angisabasaba ke nabantu. Hayi ngahamba nje afanga balekelela. Hawu izinto zabo zaqala zavuleka babona amaphupho babona lokhu hawu bafunda kwafundeka basebenza abanye bathola ikhuni balekeleleka mkhulu abantu kodwa ke ufuna ukuthi nami ke ngihlale phansi ngibuke enhlolweni yami ngibuke enhlolweni yami ukuthi kulomndeni lona kuhamba kanjani kunjalo mkhulu kuhle mnewethu ngoba nesixazululo sikhona okuwukuthi umuntu othwetshuliwe uyakwazi ukuthi aphinde futhi akwazi ukuthi alekelele uyabona kunjalo hayi mnewethu asingawageqa amagoli mbuke lempunga yesintu asikubambe khona la uma kuukuthi uyafisa ukuthi umkhulu ukhoza kulekelele mhlambe nawe wathwetshula iva likhisha ngeke noma ufuna ukuthwebula nango ke sebalula umnewethu ukuthi uma kuukuthi mhlawumbe ufuna ukuthwebula noma wathwetshula ufuna ukulungisa lokho uyakwazi ukuthi akulekelele yabona umnewethu ngiyalithanda mina iqiniso lakho yabona omunye angabe ukhuluma ngokuthi ukwazi ukuyilapha kuphela le kanti ukwazi kanjani ukuyilapha into ongayenzi hayi lo uyabona lona fanele ukwazi ukwenza ulapho okunye ke kuningi kokwenziwa abantu kodwa sikwazi ukwelapha kodwa lokho esuke sikhuluma ngakho sithi hayi lokhu nyakwenza akukancane ungakwazi ukulapha kancane ungakwazi ukulapha mbuke lempunga yesintu la kuma comment section ngicela ukuthi ukhulume usho futhi nawe ezinye izihloko ofisa ukuthi sizozithinta nawe umkhulu la kwimpunga yesintu TV inombolo lezo lokuzibona zivela ezakho umkhulu uyakwazi ukuthi umthinte uma ufuna usizo utholakala kuphi mnewethu utholakala empangeni futhi nje KZN empangeni endaweni yaselokishini engwelezana laphana eMbali village lapha engitholakala khona kulula ukuya lapha ekhaya mungifonelile nje yonke into iyaqonda ngoba incingo omkhulu ake ngicace zibanjwa yimina no WhatsApp angithandi umuntu lokho engibhalela ku WhatsApp thokoza mkhulu yabo kancancane thokoza mkhulu kunjani mkhulu uma ubhale ku WhatsApp thokoza mkhulu uhlale phezulu kwendaba mina bese ngiyabuka angimachazi kamaphupho angimachazi mhlawumbe kumuntu umefika aphatha uthulitha wakhe wamanzi kusetshenzwa kanje uzothola izwasho noma kugaya umuthi gaya ikhubalo wenzeka njalo ukuze acaciseleke umbukeli ngeke akangaba siqila sokathulitha akashiye nje phansi uthulitha abaphakame phela ndaba kuphela bengawuphatha umphela mina nje lapha uyifikele wena uma ngabuze kumina nje sikuhlole ukuthi uzongibona ungaphatha nje 150 uzongibona sikuhlole lokho sikuhlolela khona mhlawumbe uma usuka kude ke ake sikhulume nawe efonini mhlawumbe sokwazi ukukutshela ukuthi hayi nansi into kumele masikulekelele ngayo kanje phela Nkosi yami amafoni aba khona la lokho ingakho incoza lapha ekhaya ibanjwa yimina umuntu engadini noma ngithi mhlawumbe ngobe ngifoyele ekseni ngo8 mhlawumbe ngisesikoleni ngiyafundisa akangifolele ntambama omunye ekwenzela ama VN ngeke ethande nami umuntu ehlelelana ngilalela ama VN ehlele lapha esigodlela ama VN umuntu nje akakhathi inkulumo yakhe nje beshothi mkhulu ungakwazi ungisiza ngalokho bese nje ifona lapha kuyafonwa ke lapha ngenxa ukuthi abantu sebenza ama screenshot besendela abantu abayibiza ngezitha zethu manje lo nto asiyithandi le Asibonge kakhulu kwembukelo Impunga Yesintu TV. Qhubeka usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Inasa ngase ngife